The Mega Grace Hour with Phumlani Nkwanyana. It's Mega Grace Hour on Vuma 103, exactly 8 minutes before Linda the Game Demand, Gabriel Sithole and Pindi K. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengivale ekseni. Bamba ke ekseni sengifuna ukukhuluma nawe before uqala usuku lakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Before uvuke, before wenze zonke inhlelo zosuku lakho namhlanje bamba nje sengiyavala ekseni. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe nje namaqiniso awu5 empilo kumele wazi ukuze ukwazi ukuthi uphile ufike nela ufuna ukufika khona ukwazi ukufika la uNkulunkulu akubizele ukuthi ufike khona ukuze ukwazi ukufika emgombeni oyibekele wona nala khona obizele ukuthi ugcine ufike khona kunamaqiniso awu5 okumele wazi. Number 1 kumele wazi ukuthi empilweni number 1 indlela eyaka nompumelelo njalo ihlezi idlula kanokubekezela. Ngamanye amagama ukwazi ukufika empumelelweni ungadlulanga nokubekezela. Uma ungabekezela ngeke ukwazi ukufika la ufuna ukufika khona ngoba njalo indlela eyaka nompumelelo imeli idlule kanokubekezela. Uma ungafuna ukubekezela khohle ukuthi uzofika la ufuna ukufika khona. Zizokunetha ngoba ubheke kwanompumelelo ukuze ufike khona kumele uqale konokubekezela. Abantu abangabekezeli abakwazi ukuba yilutho empilweni. Abantu abahluleka ukubekezela abakwazi ukuthola izinto abayifunayo. Iqiniso lokuqala lelo kumele ulazi mawuphila umuntu empilweni. Iqiniso lesibili kumele ulibambe khona abantu abazoba nawe as long as kukhona into abayizuzayo kuwena. Kumele ukwazi ukuthi khona abanye abantu abazoyisurrounda nawe ngoba bebenefita kuwena, hayi ngoba bekuthanda nje but bakuthanda ngenxa yezinto abayithola kuwena. Iqiniso lesibili lelo kumele ulazi. Khona abantu abanawe njengamanje, hayi ngoba benawe nje. Banawe ngoba khona izinto abayizuza ama beseduze kwakho. Mhlambe khona imali abayitholayo ngoba beseduze kwakho bese beba nawe. Iqiniso lelo lesibili kumele uyitshele lona ulazi. Ngoba uma ungalazi uzolimala endleleni masubona abantu sebekushiya ngoba bengasazuze lutho. Khona abanye abantu mongalahlekelwa izinto onazo ungababona beqhela kuwena. Uyini beqhela ingoba vele bakhona eduze kwakho ngoba khona izinto abayizuzayo kuwe. Mabe ngasazuze lutho bazoqala besuke kuwena. Iqiniso kumele ulazi lelo. Elinye iqiniso kumele ilazi lesithathe empilweni ukuthi sometimes you must remember that life's greatest gift may not always be wrapped the way you expect. Ngamanye amagama izinto oyidingayo ngeke ifike ngalendlela olindele ngayo. Kwesinye isikhathi uma ufuna into kwimpumelelo kumele ulindele ukukhala, kumele ulindele nobunzima, kumele ulindele nokujuluka. Akusho ukuthi mawusajuluka mawusakhala ngeke ifike impumelelo oyidingayo. Kwesinye isikhathi ayifiki igoqwe ngendlela olindele ngayo kodwa ifika nobunzima, nokukhala, nokugedla, nokulimala. Kumele ulazi lelo qiniso ngoba mawulazi ngeke ugive up empilweni mabona izinto zingenzeki but uzonyamezela, uzobekezela, uzofika ekugcineni. Nanto lenye iqiniso lesine kumele ulazi, kumele ulibambe ukuzokwazi ukuthi ube yilento uNkulunkulu afuna kube yiyona. Abantu oyisurrounda nabo ibona bazokwakha noma bekubhidlisa. People that you surround yourself with, they will make you or they will break you. Ake ubheka abantu abaseduze kwakho ngoba ibona bazokwakha futhi ibona bazokubhidlisa. Abantu abaseduze kwakho ibona bazokwenza ube yinto ofuna kuba yiyona noma ibona abantu futhi abazokwazi ukuthi bekushonise emuva. So qaphela abantu oyisondeza nabo, qaphela abantu abakuyisectle yakho, qaphela abantu okhuluma nazo izinkinga zakho, uqaphele nabantu okhuluma nazo izinto zakho nje empilweni. Khona abanye abantu ozobatshela iidea bese beyayitshontshe beyoyenza. Uthi uyaphaphama sebeyenzile. Qaphela abantu oyisondeza nabo. Iqiniso lesine lokumele ulazi. The people that you surround yourself with, they will either make you or they will break you. Bayakwakha noma bekubhidlisa. So khetha kahle ukuthi usondeza nobani, ukhuluma nobani izinto zakho. Nanti iqiniso lokugcina kumele ulazi ukuthi angeke bakuthande bonke abantu. Awusiyona phela imali. Noba ngaba muhle kanjani kodwa khona umuntu ozokuzonda nje engazokuzondelana.
noma ungaswenke kube muhle kangakanani kodwa khona umuntu ozovela kuzona nje abona isici kuwena ungenaso. Ngeke bakuthande bonke abantu ngoba usika imali. Iqiniso lelo kumele ulazi empilweni ukuze ungayithola usedisappointed uma kukhona abantu abangakuzwisisi kahle nje empilweni. Kumele ulazi leqiniso ngoba ungalazi uzoyithola usukhathazeka empilweni usukhala uxake ukuthi kwenze njani indaba bengakufuni kanti no inkinga nje uyiqiniso okumele ulazi empilweni. Sengizovala. This is Mega Grace Sawa Mvuma 103. Abambeke lamaqiniso amahlanu azokwenza ukuthi ube umuntu ongcono empilweni. Number 1, yazi ukuthi indlela yakho yempumelelo idlula kanokubekezela. Khona abantu abazoba nawe as long as kukhona izinto abayizuzayo kuwena. Futhi remember that life's greatest gift may not always be wrapped the way you expect them. Okwesithathu futhi, the people that you surround yourself with, they will either make you or they will break you. Okugcina, ngeke bakuthande bonke abantu. Awusiyona imali. Mega Grace Sawa on Mvuma 103 kamalami nguphumlani Nkwanyana Nesibongo. Asiphinde sihlangane futhi kusasa noma kanjani between 5 and 6. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, KZN. The Mega Grace Hour with Phumlani Nkwanyana.